Harmidai, but Kalongren, John Kapati Humidai, but in the election, MP, Government House Nan. Gakuberu, Yakinoyam, the Kapati, Ki Naruki Sama, Ilokmi Grompa, but Yahir Pada, Katam Kiba, Donald Jaka, Yakaban, Perlut Igapur, Joki, Yakaban Snow. Yang lagi bersama juga parti. Pada kampung ini rumah itu benar yang sen bangsa lama ban wan sen kejian. Kiba pemai kapur joki yang pada snow yang ini kacing tersawa lima kikor di bawah. Ekonomi si bawah gaya kiba penolong yang ini ki number dari hot jong ke Voice of the People Party. Banyak sang yang ada Voice of the People Party. Bukan kita bilang bah, yang kriminti bagi hendak bertabat ke politik. Pada orang yang kita pun kita dekat jauh Voice of the People Party. Kita kita bertabat ke politik. Ini kita pemai komponen. Kali ini ia sebentar harga kam politik pada sang yang Voice of the People Party. Kadai ngelawan dari kurla kelong labang pangi iba kay rukun sosial harga jela gedungi ekonomi kuat harga jela gedungi kim don show atau jing ke kle dan bentang kalawai jong kari bekerja dulu but kim don show jing ke kle na bentang kalawai jong ipai ba kata kepenlong ini ibong juga mentah ke politik sendiri. Banyak ni berbelut ini por hijongi, berkebun hijongi, ban yang senja dari ke Voice of the People Party. Lalang isu berkat, baik ni John politik nak bentah, kajing untuk isilat. Ngalang yang hi, kendai jadi maklas pun ini banyak senja ke Voice of the People Party. Ni kuai kain hari ke parti. Ni lut kapor kisah. Bahan nong itu kapten beriru kala ini berang pada Voice of the People Party bani wati mentoi. Namar ba ni berang pada Voice of the People Party ni persya ya kacing perlu serput berpenserwa ya terpisah jauh pada. Kini berang pada NDA government tentang kiong ini berpensisa ya kacing ini jadul jauh ke parti. Nganong ini ke Voice of the People Party kayau bak ikhoru babara ibadan hana jala gajuni kipai ba naru keret haru kibahe kibatrai hot ila kamram kibat insmi menteri berkamai dak hok kidai kita kita bendri kita diberi paham kibatai yang iklan sarang bat kebatai ya kalong beriu keman beriu kita beriu bagi jaga beriu Hawaii Pai ya jing manjong ke jalan ini kiri ba ibadon hak parti bonsin di kuat tanggal hak soka ke jalan ini kalau jadi apa nadu mensua hatu mentah kawai kebenta ke keputusan culture jom jalan ini kalau baru kot ikut tendon hak soka kata lagi jiwang berjumpi nama boleh bagi kuat banyo yang kejimen tu isimet na keplatin ka jauh pada kebahagiaan pada kata tanpa nilayo asyabangi nilahun kebatam kebawat insa ayo pada ada kampam nilabam suami jadi semua ini ngapain nuruban challenge ya kini kibakan tho ya ke Voice of the People Party nganong ya gila labi ijat penreu lalakun ba PPO nado masyayas ni ngapong ya ke sarkar ba kalpurhiyat syukirat ya gitu ki chairman ki vice chairman ki member chong ki commission ki committee ki board ki head ki bitab siya nganong yun bakile ko ki committee ki commission
Laseng balas boyaki tangan aga benta berai ke jingmentoi ya itu ki politician kilompok jong parti la lag bangyong nakti la harga ki chamcha jong ki politicians kimde ki real politicians hele ki ta ki chamcha bagi kwa bango jingmentoi kimet bakias rong shake political party garong ye phi ni ko voice of the people party larangi kwa berpeng yorong kimet Kamdan jingmut bagi rung siya kaniga voice of the party bagi sengya kabhaya ni mga join baga NPP. Dalangi join si NPP ngapharay ba kan bampori ni bagi nyo kam chairman vice chairman. Bangarong ipita ayo chairman le vice chairman katakot kari Aspa leader Shibrai layo. Jadi multiply daw Aspa leader Sifat mereka kumpunyang roh nigan koi apa wajah tang kabai kumpunyang pakai jiwa pat ije mentoi ini the voice of the people party kamjen naga bentara ije mentoi sibat kesukaan bersama kita tak angin dalam keren dijingkan kepada jerong ini ngakuan ifi baik tang negawai bahas hendon kejingmut kebasyai kebaskem hari ini election bon dari baik Khantam kini ke belakang lasta. Kidon ketika jing sekolah, harga MP election, nyenye jing tak kongres. Harga MLA dengan siapa, MDC dengan siapa di regional party. Ngan, ya, banyak orang, jaga history, jong ke national party, kemudian ke jelah ke joni balik ke kongres. Baksai bicara lebih anda melakukan itu. Tapi semua orang saya jelas Meghalaya, yang itu ini ke kerja hari jelas Assam, kiran kini tribal, dibagi orang ki Bodo, kini ki Bodo, kini ki Waina, ki Riro, kini ki Breu, ki tribal. Kibadan harus tanda tiga ini, kibadan ke jing ke bahasa kirkat. Berkedai kewai nak dijadikan kepada sibone. Namar ba ya ka hok loktra jengki lasin no dagi wai pak dijadikan. Berkejing bakra jengki lalapi pet yang history kadai bagi syariah ya ka national party. Haus nam berkadai bisa berkadai pak sanho. Jeladon kata regional party bagi sedang berseng. Henry, namar bagi bagi kongres, kini kita alam jaga regional party, nak kita jadi bodoh, kirun wajah kongres, kita terilang pada kongres. Pada malam bagi kita terilang ke jengki keseng kongres, kimpan show, yang kata jengki dah berkerpang, nak benda kerja jadi jengki. Kimtre show, banyak panjelah marajau, kita kemenang pada kongres. Hadir. Anda kira mat kejing namar kejing wan kerhat jengki wai pak dijat berdeu. Pada namar kejing bom lekam jongka national party banyada ya kejat berdeu jengki kita seng ya ka all Bodo student union bagi seng rusak wai pak party regional party jengki banyade nak bentar berdeu jangan jelas jauh. Henry, kaya ko susi yang kita jadi kolomba. Hila rawa dirpo baka sorkal Assam kalau enough is enough ngin nam pia syu yang jelas Assam. Bakiri unsnam Henry Kim Yo syu yang jelas jauh bat hadun dan hidang eki. Away di bakal kalong bagi saya ya national party. Nara jelas jauh Meghalaya. Hal ini berada kurang, ini berada di sungu, yang itu kira yang mengjoni, kibar masalio yang jinglalu, kimsanya yang kongres, kisahnya hakabor, jong ke regional political party. Kedua kita ke Eastern Tribal Union. Nanti pada hadirin kisah seng yang itu Chelsea, banjale Banyo yang hesti. Kalau ini ke Indian National Congress kam dawa
ya kejela lajong dari ke regional party ke bawah ya kejela lajong. But hadim bagi ya kejela lajong. Ini semua ini kebal kini binong yalam hot kidan lajong kini duna. Kaya kebal kini binong yalam jong ibi Chelsea before. Kajing bakal lajong ki hapor bagi bidang yang dimakan state. Kalau bagi klaim dawa jika blok 1 blok 2 bakalan thailand siya jalan lagi. Kata ni oi kajing bakal lajong. Hindi iwi gila no senjang. Dapat tak kajing ha jong kalawai itu. House nam kak ndai spot dia boy. Kaya kapag ning kong kaya kisna yung Land Transfer or the Transfer of Land Regulation Act 1971. Bagay tuwa yapi bahapo pasna yung an banyala yung hindi ko siya pedungi ka Congress Party iya maling badal haka lagi kasi lagi haru ia persajur harapas dia ni kaan kata ni kejing sisa kebagi melawan dan batari kor dia ka ha proceedings John Kamegaya Legislative Assembly. Namal halo po Muslim kata Spani buai kedon ka Bangladesh Liberation War kipon kini punji na Bangladesh kibakiu cari kejala kedongi Ikasi hatu por, kejadian itu jadi ima. Nama kejadian warga terhadap kejadian diberi lagi wipat data Bangladesh. Bagi kiu sudah kejadian kejadian ini ki kerja dawa सरकार बंटे अलग कejadian warga terhadap kejadian diberi benar. But kemega legislative assembly kalau senap yang kawai kaan kata kalau kemega dia residential bill hak naik nyau Hindi na bayagan nila bill. Kapag sinata kami nga legislative assembly, kasi kaan ka makakuan ba? Banyaday, yagan sila ka jumi. Nakapipuli ya itu bill. Kasi kaan ka makakuan ba? Hindi na ba? Hey, namar ba ka Congress Party na Ligalia? Kalit ya ka Congress Party hadani. Bamday ban ay, kasi mancur, yagan kaan. But kasarga na Delhi country to balai cingcur yang ini kan. Nanti kalau kini Meghalaya residential bill kakandai sepani pulai kam cebalong kaan hadu kendam. But kaya bicara sih lagi ibu dia ni kata Henry nama kecil persa jong ke Congress Party kimlah suruh bende yang kata. Kaya kalau aku ambil itu yang ni kalau. Bahawa jelah kejungi kini dawa ILP nadu usnam kakandai sepak ini prakusan. Kata kira kuat kesnam kebentuk kepada KSU. Kadawa yang ILP kini usnam kakandai sepak prakusan. Berhadir nak tu kaya dawa nakapor siya kapor. Hindi ka Congress Party kau ba nyimpen kam ya kinagaan. Hindi ka Congress Party. Kini ko ay Muslim arajari way kapag kita KSU. Kadang mereka tu kapag di dawa di totally dimak si dawa na sarkar bagi orang Sun Renew Movement kabala yalam de KSU. Haba kia hiya gani ka ILP ka tiga way na kasi dawa ka ganti. Ka UDP kadang kapor na kapor. But ka UDP kadang tao ka koy ka committee. Bantay ya kata jing terekam jadi ILP hagi woi pat di jala kapag susi kalong ba kani ke jala Meghalaya nang UDP ba haba kumi kini ban study ya kum kini kian kam jubo ya ki priyo ki bale research na ki university Henry ki letang ki politician bale study tingap te bhatu pano ki politician ki don ne research mindset lagi kedon kecing fair, hapren ke jala Meghalaya, bak ke jala Mizoram, penlap baku kali, hapren ke jini ki bola ke Assam bak ke Mizoram, habaki Mizo ki letri kendo ya ki Assamese, ki alam jadi brain ki bade research, kino hingga university, kino hingga college, hingga ke Meghalaya lari ki let tangki politician.
Kata lagi sini saya pergi di dalam bagai jalan nikalnya. Di kunjung ruasan ajar iway. Hamba kilet berstadi yang kening LP. Kata yang tourism, kata yang development dalam Gimtre show. Kata komiti yang WP, kepala Sina sama ajar iway. Kau hoi dalam kejiwan kita gimana bahas ke jalan ini. Hendrai ini kam bertelakam. Hendrai om dah ke ILP. Auslan ajar haa waskan dia ke ILP. Ajar hantu dasnai ke high level committee kepala yang empat coba dindo larang berang deputy chief minister ke port no yang ke UBP. Ialah bon kijing persa ya bon ro kijing kubur bantu kami ke ILP ke high level committee ke om ni dai bantu kami ke ILP. Hendak bersemua kalau bah ke UBP House Nam Ajar Khatlai Haga manifesto juga kampu yang ILP kumkawai lagi makan lekar. Kata kali kecilong kecil bang Allah bersekutu. Agak hanya berkomiti yang ini berseragam ya ILP haga manifesto lagi kamdan. But ke Kongres orang mengirimkan ILP ada pola yang clear pukul sama dan langkah ampring dan langkah baroni dan langkah coba kiwi bagi dalam nanti ke jalan itu ikut khas pengurup bagi minister report yang mengirimkan ILP but House Nam Ajar Khatlai for the election yang mengirimkan awal development Kentre berikan yang ILP House Nam Ajar Khatlai masuk election ke Kongres kawan yang Singapura bakal terjun farong dong ingin datang ILP kerja election ILP kita kerja election ILP hilaran uang kata kali kita hikiran but nanongnya ni ke Sorkar Kongres House Nam Ajar Khatlai kebadan ada ni kebadan kerja negara kiong kumbi ka ILP kerajaan kabarim kemudian kemudian tidur bakal dilajuk keminta kata kali kecimpeng kubur kejoki yang lagi mengerkam ke ILP harga jalan ini dia untuk jangan hati sempang kira yokia yang lagi nama ILP Henry Kaya berjalan House Nam Ajar Khatlai Tuan masuk pas ke CAA Hamanipur Kiapan ILP Meghalaya Kiapan ILP Maksudnya Hamanipur Ki Emily Dijongi Ki Tu Ki Baong mengirimkan ILP Bapak itu parti itu Kiapas resolution Banjo ILP Pagkaway ka mga kwamor ang hangi ka lomba. Kung no, kita kata yang nilangkam ILP. Henry House Nam Ajar Khatlai yang nilangkam ILP. Bagi ini jua pada kibri yang CA Kongresor Jalan Jami. Nama pada examnya ka. Dengan tak bersuatu pada pulih hai kecing keren kejongki pada pegang kecing keren kejongki. Yang bah Mensuar yang ingin nama ILP berkata ia berbuat dalam pasti yang ingin nama ILP hendak dia ILP pada si kapta sudah ini dan tak pula terang dekat prediction hendak yang orang dipipai bah dalam exam ru yang si hendak nama kesim bombon ke ILP di dalam negeri itu ke Indonesia lalu implementasi ke si bak kawai orang bah kali ke Citizenship Amendment Act Ajar Khatlai kalau bandai ke final kalau menang ruh ini sebut maka sandan siang kawai ke Citizenship Amendment Act kabak sorkar BJP kalau menuan rakyat ia mencari kalau hindi ke bagian kam kolomba kung ke parti kung Voice of the People Party ni yang halo to nongren bagi riuro
akan ni jala ka jongi nilan kam ya ka jinga da ka kerpang ya ka jaitan re jongi nilan kam ya ka ILP nilan kam ya ka article life pa in your way bon na gini ginong yalam jongi tang ang article life pa in your way yang ba ka BPP ya kwa penduno ya ka district council nganong ni pai ba ka article life pa in your way kaya rap ya kajala ka jongi nagi an jong ka parliament iba persya ya ka dastur ka riti jong ka jatben riu jong kinong resnong jong ka jala kamban ya de chiya de bakata ka jing penduno ya ka district council baga dong ngi gawai ka ba nakabasya ka lang ba ha ka manifesto jong ka party yung bangin kendor district council yung bangin apan klan ya garu konsensya pega ha kini grassroots level kata ka de nongren ka party yung betang ke state government kam baha ikan kam beteng klan yaga grassroots governance number 1 ra yaga development akan dijala besok but bye ba ang kuai hibenom ba kabiyay ka Congress Party bon ni yang pagkatay ka secular party and they are why he can pinit po India ya ka ba pinti ya ka Congress Party ka long ka jala ka ri India ka jongi ya why he ka pinit puli khamtam itu di belalang melasta ba pinit puli ya ka way ka article ka wala pinni ausnam alaja kanri kabaong kasi question dia kabaong kami why the Congress needs to stop being Hindu was be team katumri article niya ka scroll.in belakho daw ajas ashraf ausnam alaja kanri क्या पिनी वकुनो को कांग्रेस पार्टी का सब्सक्राइब या के हिंदुत्व आइडियोलॉजी कि बांग्ला में हम कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी या कोई भी कि नॉनसेक्शन जो गजला के जोनी बाफिना पुली फिना पेट फिना विचार या की पॉलिटिकल पार्टी कोई के mana apa orang ini हमने है बनी ken bagi India ini kena plural society ke India is built on pluralism kemudian bagi nyau kodo bagi nyau nyau kurang yang kita sendiri berfer kemudian hari India Ganong yepi dawai kaba ngakwa berbesar ini galong ba ke real pluralism in India is best preserved with the existence of the regional political parties. Kata kabani burum, ya kiba bon kita tunriu hakane ka India ka jomi. Nintin tikna da ka jing don jong ke regional political parties. Kebalai orang yang kata ke Congress Party, kebalai pluralism. Kalau don nak sorkar Hamigalia. Kalau don kesorkar Hajadi. Hendra yang yepi wat lala breng ke sini ki plus lemba cuma khasi order society. Ban penrong jaga tin khasi. Ha ke 8 schedule Contoh Constitution ka Congress Party ka Kemlei A ban penrong. Lada ka buron sisa. Ya dicektiin berfer kan AIU ya ke Congress Party ban pendrung yang kecil jami harga ini jadi Kenya kan pasal jembat dibiang ni harga sem kakandai spa Indroho kadang kecil pasang ban penlong ya kecil Hindi kong katakan kecil kebanyakan papa harga India jami but Kibri wa Tamil Nadu Isyating niya kata Kemkwa Bakandan kata Hindi supremacy Hagari India ke jami
Kaya kikne ban penne ye kafin English kung way lagi official language ha kari India. Jaga jingi kiki jogi kala penbor ka sarkar India bakat burom ya kacing penankam ya kafin English kung way lagi official language jong kari India. But kita Kita akan pendam haluan kacing persang, banyak orang yang kekosor kejoki, but dia nak Islam bagi seng kita bosan dah ke regional party kebaklan, but kim I love you, ya ki way party national party, bansensyar ya ke jalan kejoki. Kaya orang kamu kalau apa, ni kong kecek penriu, kalau sekarang hagi regional political party. Iyo yang jalan kami, kalian yang Islam, hamor yang start jadi orang yang jom ke regional political party. Ladang yang ba, ni dan kam dari national party, kamu bagi burung, yang itu kinong yang jami has kibalik no aswa jami, kibala penyo ini, yang kan ke jalan, kibala penyo ini, yang kilat tiada, kibala long ke singkaku, yang jadi penrebu jami. Orang yang ni, larang yungyo yang jalan lajong. Haus nam hakatai spa nyobuar, kata mesti haus nam hakatai spa nyobo. Kaya kebahagiaan, yang jalan lajong ni, nimla subarket. Kampam hang ni selo. Naba haus nam hakatai spa san pusa. Halapor para khas United Khasias United Channels Khasian United Khasi and Channels Autonomous District Council. Hausnya mengenai San Pusat Vishna Yaga Transfer of Land Regulation Act. But yang ini act, lalu ke an, nasna beriada yang hendak bersiap demi narajing turut no berjumpi syakti jogi wipat dijai benda. Hendak ini ke an, lah siap berkeno haga High Court, bakal siap berkeno haga Supreme Court. But kan suami yang jalan, kan jalan kejungi, kam don jaga an, banjaga jaga kendau kasiap. Kan orang yang hilang yunyo yang jalan lajong, kata kin long jiwa, dijaga di puta kejungi, kendau syu harakti kejungi. But in long kong ki wipat ki jaken riu, kong ki boro, kong ki tribal hatripura. Kiban long kiban minority ha karni lajong. Tidak apa ba. Habai yakran ni kamenta. Idai benpet ni history. Iren pet jaga jing hikai. Kajing ho ke hagi por beraleno. Nampak kalau ben hikai ini kundung in menta, kundung in de yak mamenta, wat kundung in wat yak kepala syari. Hagi breu kita start ke history kadai kum kapak siar, kabai an ditingkai, kabak kodo sibone yengi. Wakil philosopher, kipenankam di history, kumno ban ai kata kabatei yang ilang kasalang limba kitiri digerti. Bana kwaru yet paiba, joga jala kajongi, manamlong ibri kabat mago umdum. Benamlong diberi kepada klan ketenrai, bak ketenrai galong bangin yepet ya ke history galong ba idonkan ya ke strong regional political party nakabenta kalawai jong kejadendri. Nilang gaman pa sa parliament, yung brio ubami na ke regional political party. Ubani klan ubani san ya kimat ya dipang kiba kejala jongi kadangkam banyak keren. Hawa bipet hangne kejala jongi kawai keruksa kabana galong kidan sipon kidaki Central Institutes kongganiru kongga negrens bakiwai pat galong yepi ka kabaisan sot galong bagi MP jongi kem cutuklar ha kinegi institute wat haba kinegi institute
Kim Trekam Kakum bagi day menteri nakabenta kasi muntoy jong ipai ba nong jong jong jalan jong. Kaya ka susi kalong ba? Pinpay kumhanihu. Dili kumhanay grim. The board don't getting with Heart Kiniki Institute. Ki MP jongi I kabakiyot kya I kabakiyot ik ay kabakiyot. Mission Sam kolong getting ki hakabakinong hikay ki nama kanta kalaway jongi kina ki university kaong yin yasak mapan pentrika mi MP kadang getting ko. Hindi henla pa kasorga jela kamtre banekren ki MP kilitre banekren bat kene gawan rasi bone getting ya jela getting inon kam ki MP ki ba pek perman ya getting long jaman haga jela inon kam ki MP ki ba shim ya ki interest ya ki issues ki ba ta ya jela getting Paiba inon kam ki MP Kiban kren ha parliament nakabenta kajing jong karat karian. Iran kam ha parliament bani kren nakabenta kajing jong ibriw hagi kapur. Iran kam ya ki MP kiban kren ha parliament yaki wai parti jini yaki wai parti issue kibakta ya gejala kajung. Banganong yapi ditang ki MP ki ba mi na regional political party ki ban snowpo ya ka jing snow jong ka jela kata kali ka pangakwa ban pasa jing mo hagani ka jalmi but shoban show ka kwa ban pitpet ya ki kertong kebigyan hagani ka election ka pamenta ngan yathoy hi bau ngang riu ko support ha bakasyang ha ya regional political party Henry Hausnam aljar ka khitai namar mas domprat ya ke EPP nama domprat di NPP bagi trai lang ba ke BJP namar ke mau sa rapor bakia Shimsmai ini ka sargar NDA 1 ka BJP ka dantan tan armut ya mali Henry ka lama BJP ka kawe kethet ya kani kanong ba selong lagi lagi ba kadai ka full fledged BJP government House Marta reknai program MP election nga puno ya ka Congress ngamtre regional political party itu hele ga ito mas si galomba ka Congress party habe galia hapo kajingalam jong MP Kaselong parliamentary constituency kakala long perban kum ke tim B jong ke NPP ngamte ke jing kum jong ni unong yalam ke Congress hendrai ke jing hapo jing yalam ke jong ke Congress kala tuak no ya ki the hot to the Congress party ki haben long kum kita ki political refugee ki bonbon syo ka kasan यहाँ पर भी नगर ये कसर बजाऊं बट याद हुआ कक्सर और आप कक्सर बचाएं किम प्रोंशियो का चकासों बात का कांग्रेस कहाँ पर ये ले यागी इलेक्शन आराजा अपुलाई क्लेम UMLA तंगवइन हगाजी निशा हाउसनम आराजा खापरा कदे का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली हाउसनम आराजा Apura, por election ni mali ka Congress Party kam don su buat utang weiru UMLA. Bahkan ni ka pindan mo, hato ka dai ka sini klang cung Congress Party berjarap ya ke NPP. Nama ka dong UP, lada kam dai ba ka Congress Party ka tulak hado ka tu. Kibreu ngangit kan bagi ihiru. Ya ke jingya akan ki ke NPP Henry Kim la tandek sawai pa ha jing terok juga Congress Party ke NPP ba ke EPP hilawan yang hakabo
Kata tadi, kebangi hapan bisyar, kung ipay babat, kasi kamlang mapapala. Kenapa lagi CDC, kia trelang. Ke NPP, bat ke Kongres. Bahkan ni kenapa ke Kongres minta ke kelalong kung ke timbi, jong ke NPP, bat ke timsi, jong ke BJP. Kini gandong lang peramati. Minta kalong yupi lala kacau ke NPP ru ikut bagi beriu coba Kongres kerja kemen ni. Nama kini roi hi nak kena kejingran kejoki bagi job jong ke NPP. Nanti kalau kasibot ke bagi ai hak Kongres kalau kumbang yarap ya ke NPP hak jalan itu. Di kuki pai ini belong ki besian, ini belong ki bepengor, ini belong ki bepeng perman, ya ke jinglong jingman jongga politics hak ini jalan lagi. Ini pun support klaim pule kami ti berdan hari asar, belanang pun pule, daya pek, bagi perkhat ya ke kebaca hak hari India jami pada jalan jami. Ini pun support dari semua jami. Ini pun support dari mana jing, kerana support dor jami. They even vote based on facts and data. Kata kali kebawa bangkren, kampung yang ketika konstitusi kebanyakan orang bagi bawa bon kibriu, kibanang kibasta. Dan itu ini kau yang lama kesekim ketika state berat bah. Hemrai habagi pasal parlimen kipa da kibriu lajong. Mizoram ketika jela ibarat hendak bagi pak parlimen kipa hi ya kibriu lajong. Bahkan tak kampung kecing artian bani Mizoram tu kipa ya kibriu na regional political party siapa? Bahkan orang itu ya bagi pak kibriu na regional political party. Kadang ke forum ya kejadian beri. Lalu ipa ya Kongres Parti. Kan sulang hitung ke National Party la sulang bayar kersum lang ya lang bagi wipat kejadian beri. Hendak bagi ipa ya ubrio na National Political Party bejami. Ibu wipat kejadian beri kunyai. Bahkan ni kejadian beri sebab buram dalade yade perkedai kejai beriu kepada kata self pride dan kecing sarong yang jinglong bakerpang gitu. Bahkan orang itu juga woi kalau bah habagan donnya kata self pride kadang don kalau haba ubriu don sio kata kaong kata kecing bagi kigari sarong dalade yade kata kasin jam kepada nengkong kepada yen ha bat minum masuk berkite. Di kung ipay bang aku akan ay kencing kerpat berwarna kerpat hati galong ba ay bagajat dendri kujungi kadai banglong biang gajat dendri kabak yang halo ke nongren halo ke burom halo ke ikhtiar jong gajat dendri kabak kerpang kubresi bun kubresi jarno